Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kisamla jong kaseng Congress henne kasngi kilami shakman ban pen pau baka jengkam jong President ke Meghalaya Pradesh Youth Congress baki samla jong ka Congress kilami lun kam dei ke bashisha. Habakren baki nong thok kubor ha Congress Bhavan. Kisamla jong kaseng Congress kilapan pau baka jengkam jong President kam dei ke bashisha. Ula ongru babun kisamla kidangdon bat ka Congress bat tangkat tukat ni kibami na kaseng. Shushu kila ongru banakaliang ka jongki kinyai trei shitam ban penklan shushu ya kaseng nang ni shakman. Nakaliang jongki ni kisamla kilia thuru bayamanta kidang penrong khot thamai ya kisamla ban nang penklan ya kaseng. Sesin nari ban krab semot Presiden jangka East Coast Youth Congress dan lang ni akin wajri yang kadang nama di General Secretary jangka NSUI ka objective kerja temu jungi berkati kali press conference kerja halor ini kisah kelas ya sisi asli halor jungi nak kam jangki satu kali kedepan jangka NSUI bagi Congress di in ayat sui akin bin ayat pensyai di sore hi bin ayat pensyai untuk asli nak kalian jangka Congress bagi NSUI halor kaptu kan ni hiji kentua ya ka kenpun jadi kena kulit boleh jom NSUI baik kena semua bentar di Kongres na kepali akin suan di nakaliak jongang suka pani introduce ledi mari akin wajri bat ngani former general secretary joka NSUI di betang sini ngasuan ni pensyai fi pat pa limbah ni ki lat thai kubor bang khamwan ni berkentok yanu bat keren sniu yanu mendas ni ngasuan mat pensyai tangka sit ka statement ka balak mi ka press bang ai iba NSUI barokhat hilami le hendrai kata statement kadai ka bomdai ka statement ni suan me andi mat pensyai baka NSUI kadang don but kini ki members jomiru badalang seni idang bun ha west khasiels ko south west khasiels but ha east khasiels but pun dijaka NSUI idang don bat idang yai trei ya kakam hoi NSUI la dissolve NSUI hendrai mlele ya kata nyin sai reconstitute ya NSUI bat ki members jongi nyin sa submit ki kerteng sa Delhi bat nyin sa form no la ka jong ka unit hoi kiang ba lada ka link ka ngam kam lele lada ka ngim ka lam nyindang yai trei nyindang yai yat khmat nyindang yai yat pra mangin trei ya ka ni ka kam jongi we will not give up so easily. Di yang kipara sama jongaru ke NSUI ki belami no ki bok ki drag iki makin nang yai tre ya kam ya kajam di tangkap tahi but nang yai penthmai ki kinong ket kam hakini ki sngi ki banwan ingin saya submit no ki keteng sedali tetakum tahi the when the going get tough the tough get going tangkap tahi kubleshibun boleh ki ekam boleh ki mi boleh kami kubur mangkati. Nak kalian Youth Congress upah Meghalaya, inang dalam bentar pening election, nak bentar ki push bokher. Ya kali election nak undang kata Youth Congress Election Authority, karan ya bentar sekman. Kini election karan South Stage, idan ke nomination bazang mulai putri jangku benar Oktober, kelakut menyutrik November. Hadir ke nomination karan South Scrutiny dan kita pengilang file complaints di finalize ke nomination kat 3 November ada buai berkakut agak 3 November mentang lazang ya enrollment penglalis kisnong kita seki assembly congress berpihak lazang lu 3 November ada buai di post ke election kalau habun ki bentang ha state level kalau ke post yang president dan general secretary haki district youth congress ru ki president ki kena sama nak file ki nomination joki nak mata ki district bopir tadi election dulu iyo menjadi ki president nak mata ki assembly youth congress ki bopir ka enrollment yang nak bentak youth congress kalau multi dimensional kamu ditang di member numbers ka role joki ki youth congress nizam shot publish kishnam kendo iparaf nak samna yaitu iki ka role yang kena samna hak imlam salam ka role yang kena samna politics ka role yang kena samna congress hadir ke enrollment kum ki primary members
ni make sure ba kena kindom active members kena kindom ta voting rights bakin je yakini ki candidates ba file nomination karul jo kini candidate ba file nomination pa haman ki level kadai bakin legislation ithau legislation grassroots ban enroll ki kena ban make sure bakin job election ding ba enrollment kidon man di asu politik keteng tapak tu gak kiri keteng jom ki kena samla ba file nomination ban ta propose jom president jom Meghalaya Pradesh Youth Congress i ba file nomination Adrian Khan Milgim i Bajok Pamro i Fernandez Estakhar i Henry Kharmuti i Lari Takerlin Kharsoton ban mga ban Phirab Saimot ke banjok kini election ke Youth Congress ka syong enrollment tiko bala i itu bala ai ka resignation letter jong i din kasti en okam bila ding ba social media bagi la snow bagi dah pembasaw pa ngon kita ki dekat ke Youth Congress bla 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 mot pembina ni bla mino ke Youth Congress jadi bersungtu banjok kini election ke Youth Congress ke post president south pa ngon pala banjok anai kuksai fi ngai tadi na file nomination kum state president tang nulu ba harus samir ki kena teki hajar tahun ki enroll do we have to read between the lines nila ni menjawab election tang sos bangun kajing ini okam nang itu menen I rangwa di samla ba nang ai sti ni kya la heba all the drama all the circus that they needed for themselves ni so kam shomongre ni sotu ba ba ni sotu but ilum job should election jong state president I have one me no bilang buat kini kita samla sendiri ki ba ya ki shnong ki jongki constituency ki jongki district ki jongki but enrollment ko mengidam mentah bo ka database jong ka Youth Congress arbo jam tam ki kena ba enroll nak benta kene ka samoi trikam jong ka Youth Congress Pinapit hari ki amtayo ulai tayo hari ki ski ba den no kamau show kani ki jimi no ki brio na Congress ko tu ki harmon ki MLA ke jimi kita ki sama na Youth Congress na NSUI one common denominator jo ki kadai ba bagi dia betul kani ki jing sotu jo ki bakrimio show kata ka shuki tarikam kani ki position abo ka party na ki daw ki bubur kamdan tak mo bagi pa Ibala iyan okam menen isotu ha kini ke entire process jong election jong Youth Congress idan ko nomination ila file ko nomination hadien bagi ayo president batumai iksan barandin ila file ko nomination idang biang kutupor ila file ko nomination ila complain ru ba kan komjen ipikin ng trikam tuma jong Congress kam de songnya kam songnongrem ha ka Youth Congress election menta kadang sekali stage ki scrutinize ki kot Islam haba juga por ki alat min complain datang idan pinuno ki issues ya inuno candidate for file nomination so si ya kata ikan penengkam ya ka kabu belaan de ka congress si kong ka party kadang a healthy supply line of youth leaders a healthy supply line of potential youth ki bala menteri kakam juga party congress bakakam dari penyetai ke menang salah. Iyo iba kini ki bayabi menta lala kami bisi jaka. Hakoi kasi naik lukai por ino. Ya bi ki press yang ki members di Congress nomor kakam kebun. Lala bi menang si jaka ben. One match is ni ai ka press conference ki begitu katamu ki bayabi, idan katamu ki banyane, katamu begini dan jutu bukum ni, dan jutu bukum tai, idan kini ki complaints. And this is a circus that they created. By declared the main pressing issues kepada yang kastir ke jami. Gimdan po dan entertain ki, natry kani that will be the only press conference menang Youth Congress, naglayang ka NSUI, paginay. Ki issues kibakin sa hijack part swap election, ya kabang mentak so kung patay ko po ki, kitang lakay ko din, ringi kong kajalang gimdan po lakay ki issues from pressing ya kastir mentak. Ka GSTP, ka gross state domestic product jong kajalang ka jami, arpo ke usnem arjat arpo huai kelahian niklam kiu kelapoi syara minus 7.2%. Ka unemployment jo ki educated youth idar ki data ne ka unemployment rate hame ghalaya
katkum kekelan puli, kita pass jaga secondary examination, unemployment rate kali 4.63%. Unemployment rate jadi higher secondary, kita pass higher secondary kali 10.53%. Graduates 16.56% ka unemployment rate. Postgraduate and above, kita pass kam sejauh. Ka unemployment rate kali kandai 19.7%. Kanang pass sejauh unemployment rate kanang kio. Kini issues ke bangi banyak take up. Kini issues ke bangi pelut pol. Ang manusia yang polis bazar, kini banyak halang ni, kini banyak IT papers ki. Iwe ki ba me ko ni imat kim pakut kapal pakut ka Christmas. Kisus belang ikung ke jalan ni yamat ni yang pesang. Ini ke bagi iran ba ki kokbor ki magazines. Kami Meghalaya right now we are ranked the 5th poorest state in the country. Not just that, we are the poorest state in the northeastern region. And also Meghalaya now ranks number 2 when it comes to the percentage of population deprived of years of schooling. Kini issues we haven't put poor. Hatray indang poor kinya ya entertain sa ekani kejinya mi kejongki kejini I press conference kejongki this drama. They even pay more attention to these pressing issues. Kum ki samlang ida kejik clear. Kum ka party congress ida kata kejik clear. Kidan ki bohong maka kongres minta ketulan ke kongres ke hata kalian ke anang ngam hari kinun ne em pakinum krenchu ke kongres kinun ne em kinum bangat matiak memir ngajatan nama ke kongres kalian. You take the congress lightly at your own peril. Congress is strong, we are going strong. Kadang ni ising nang klan kan ni samang idan ni umde bagi ka strength ka jongi kare ka jikit ke jongi ki osmo di khubor minute ka mi dang taski lala an range di ko jam ki khna am taski ne and we have the responsibility ibar do swalu man block ani ka area suzal. We have real issues that the state is facing right now. Let's pay attention towards these issues. The kita ni kijik pesana yang jongi ay kublay broking budak ni ko ay kublay di para somna